manje akaphethe plastic kodwa futhi anginandaba na plastic ukuthi ukuphetheleni mina ukumbona ngoba phela mina bengithanda yena yizwa lona ukumbona kwami ewuyena yizwa lona nakhona ngithi ngifuna ukumgxumela phela yabo phela umuntu wakhe yazi umuntu wakho hawu sanda sama bese iqala hayi like yabo uthi ubamba umuntu wakhe bese izandla yabo like mase hawo hayi qala futhi nginake lento kodwa futhi hayi ngithi mama ukulungile ngena hlala phansi ngithi ngikwenzela into ephuzwayo yabo ngijabulile kufika umama ungifa ngamgcina nini umama hawu ngithi ngitetazisela ijuice nami yabo hawu umama ngithi ngimtetazisela athe angihleli kusho yena usifazana umama uthi hayi ungayenza ijuice yakho vela ngihleli nje kahle kahle yabo Sanibonani Dumelang Khotsong molweni siyanamkela kaloku kwi-show yethu ethi UMJOLO ISCAM. Igama lami ngusixolelo wakwavikwa and I'll be your host. Namhlanje sivakatshelwe kaloku ngubhuti wethu ubhuti uzosichaza ukuthi ngubani uzabe esixoxela ngebali lakhe okanye ngestory sakhe esomjolo. UMJOLO ISCAM. Bhuti kunjani? Ake ngiqale ngibingelele nabababukeli ba UMJOLO ISCAM. Ngiyajabula ukuba khona ngaphakathi kwekhaya. Ubhuti angisingathanda ukumazi ukuthi ubhuti ngubani wakwabani usukaphi? Hayi igama lami mina ngomnqobe ngwakamhlongo isibongo. Ngokudabuka la ngisuka khona. Ngiqhamuka eMthwalome, kwasemthwalome nje la ngikhule khona eMthwalome ekhaya letsheni la ngiphuma khona. Ubhuti uthe naye makafike kwi-show yethu ethi UMJOLO ISCAM uthi naye ubhuti unebali akanqwenela ukusibalisela lona ngomjolo. Ndaba yomjolo. Kunjalo impela khona nami ngize ngabhalela UMJOLO ISCAM. Sho ukuthi ngangazi nothi ngingayiqalaphi kodwa ngizoyiqala khona la iqala khona indaba yabo. Kusho ukuthi ngangisafunda isikole yabona 2016 ngifunda isikole. Ikhona ke lentokazi le ayibo manje umqondo wami uvela uvuye ngalesa sikhathi ayibona yayikhona le ntokazi inhle ukuthi into yayenza ngalentokazi abantu babengithusa mina ukuthi le ntombi abayiboni ngani kodwa ngoba phela mina ngichazela udaba lami uyabona le ntombi le engikhuluma ngayo le yayinomoya ophansi yabo iyithobile mina ngangithanda nayo lokho kuyona sho ukuthi abantu beyicwasaka abafana yazi mina safunda uyakhumbula umuntu safunda kunaleyo ngane othola ukuthi bayicwasa abantu abayithandisisa kodwa futhi nami masengilandelisisa kahle ngalesa sikhathi into yayenza ukuthi bangayithandi ngicabanga ukuthi nangendlela ayeyona umntwana lo indlela nje ayeyona yabona nje neuniform yabona noma ngisachaza okuningi ngayo ngokuhlonipha phela isithunzi sakhe yabona kodwa into ababenza ukuthi engathi abamthandisisi umntwana lo ngikhuluma ngaye ikhona phela ukuthi isimo sakhe sasingafani nesezinye izingane yabona nje wawubona kwesinye isikhathi mhlawumbe amasokisi yabo adabukile kanjalo lezo zinto ezikanjalo manje izingane zayithola ithuba lokusizakala yayizwa leyo nto zayisizakala ngalo mntwana mina ngangiphathi kahle leyo nto yayenziwa yayifunda abani lo ntombazana ngelo xesha intombi ngoba mina ngangifunda u10 ngaleso sikhathi kwaku 2016 yona ifunda u8 shuthi ayiza ngemva kwami yayizwa lo nto sho ukuthi nje noma ngangisaba ke mengikhuluma iqiniso phela uyabilula vele hayi akubilula akubilula njoba ngichaza ngangisaba eqaleni nje mengikhuluma iqiniso ngisaqala ukuyibona le ntombi ngisho ukuthi ngisaba nokuzibika yayizwa leyo nto ngisaba ukuzibika kodwa ke ngokuthi phela nami ngiyindoda ngiyababona nabafowethu abanye abafowethu la banabo abantu asebezwana nabo la ingxaki nguwe lo imina lo inkinga lokushimekile hayibona lo nto hayi usho ukuthi kwenzeke nami shuthi ngibhala incwadi nabe nginenhlobo ebhalayo ngoba bengisaba ukuthi intombi ngiqonde nje wayithatha kuhlobo lakudala hayi ngathatha ngekhathi zobomkhulu
ngiyibhalele intombi hayi kube kuhle futhi intombi yabo ngiyibhalele base bethanda abonge ngesikhathi ngibhala ngibe sengicela abafowethu labo ukuthi ngicela bangithumezele intombini incwadi hayi sho ukuthi ngenhlanhla futhi bayenza abafowethu lonto ifike entombini incwadi yayizwa lonto sho ukuthi hayi ngokungachithi isikhathi intombi ifunde shuthi incwadi ibisithanda yayizwa lonto yabe sengithanda intombi sho nje ngasho ukuthi ukuthandana kwethu ila engasho ukuthi iqale khona ukuthi emva ukufunda incwadi kanjalo yayizwa lonto naye kaloku izawuvuya iba hawu kanti khona umuntu ondithandayo ongithanda ekubeni ibingafuna uzokhumbula phela le ntombi babe nokuyicwasa njengoba ngike ngachaza sho ukuthi emva ukubona ukuthi hawo kanti nalesikole likhona uyibhungu nje nami kanti elibukela izinto ezinhle sho ukuthi hayi besithanda kanjalo intombi yabona sho ukuthi ukuthandana kwethu ukuqala lapho ke yabona 2016 kamnandi hayi ukuthandana kamnandi nje futhi enye into yabo mengichazela kahle lento ngoba phela yabona ngangisengisazi isimo sasekhaya oh shame umntwana lo ngangisengisazi khona phela babeyicwasa bona babazi nemumva lomntwana ya ukusho ukuthi mina lapho ngibe sengithatha indima njoba ngimthanda sho nami ngangazi phela eqaleni ukuthi kanti isimo sikanje ekhaya yabo ngabe sengingenelela lapho ke mina ukuthi ngoba umntwana ngiyamthanda into yokuqala into ebalekile uthando yebo hayi ukuthi usukaphi mina lokho ngikwazi sesizwana nomntwana futhi wamthanda nomthwalo wakhe ngamthanda nesimo sakhe hayi sho ukuthi ke lento ingikhomba ukuthi mengiqeda umatikuletsheni ngingayi koqhubeka nokufunda yayizwa lonto angithi uyazi umntwana meqeda ukufunda umatikuletsheni bake baya ko university abanye ko college kanjalo mina bese ngiphantela yena hayibo sifunde usiphambana uNkulunkulu bese ngiphantela yabona nje mina sifunde isikole mina benginokuhlanganisa ngoba ngomuntu ohlanganisayo masikhuluma iqiniso ngiyayihlanganisela nje empilweni yami yayibo lonto sho ukuthi ngizamela yena phela naye ukuthi afane nezinye izingane hayi wawukhethile hayi uthando sho ukuthi ngimzamele ngaleyo ndlela umntwana abese naye ithanda shuthi leyo nto yabo shuthi naye wabese ngithanda abo mengikhuluma iqiniso wayengithanda naye yabo lokumphosela umkhero nawe pha kancane lokho nginakho nje nami ngangizama ukuthi naye ngibambisane naye njengomuntu phela esisebudlelaneni obubodwa yayizwa lonto hayi ngingachithi njengoba ngisho isikhathi kwenzeke ke siqhubeke yabona sithandane kamnandi hayi nami njengoba ngisho ukuthi ngiqhubeke mengiqeda umatikuletsheni ngiyophangela bo umsebenzi amatoho isikhathi siyahamba angithi uzokhumbula ukuthi ngesikhathi nifunda isikhathi iminyaka iqhubeka ihamba naye kwenzeka umntwana ukuthi yabo ngaleso sikhathi leso sengiphangela amatoho asuka umntwana ngaphambi kokuba ayofunda ngoba bona mengikhuluma iqiniso lo mntwana mengibuka isimo sakhe yabo mengibuka isimo sakhe sokuba brightness la ekhanda lakhe kwakumntwana owayevulekile kahle clever kwakumntwana owayeright kakhulu lo mntwana mengikhuluma ngoba ngaze ngamcebisa ukuthi ngicabanga ukuthi aqhubeke afunde wena usebenze mina ngisebenze usebenzele yena uba yena aqhubeleke okay kanjalo nje sho ukuthi ngenze kanjalo njengoba uchaza ngiphantile kakhulu yabo nje ngingaphanti empilweni yami yabo naye ke kwenzeka ukuthi waqeda wayilalela futhi lo mcebo yabo ngoba ngangimcebisa phela uyazi menithandana niyabonisana wayilalela futhi nami icebo lami lokuthi mengithi ngicela mama ukuthi ngoba ngathi wena uthanda ukuba bright yabona ngisacela mama okungenani mhlawumbe ungafani nami yabo mina yabo uthi mina wena uqhubeleke mina ngisheshe impilo yami yabo wena ngoba ngathi khona into engiyibonayo kuwena yabo ngicela mama uthathe izifundo zakho serious yayibona uqhubeke nesikole yayizwa lonto hayi futhi nangampela umama ngoba wayekwazi ukungilalela yabo njengoba sasibambisene kahle yabo umama ngilalele aqhubeke umama nezifundo zakhe hayi futhi kube kuhle umama athole kahle lezi zinto ama-point kanjalo niyazi mina uyofunda ko-university iqhubeka isikhathi sihamba hayi 2017 2018 umama naye aqhubeka ayofunda yabo enyuvesi phela impilo iyaqhubeka impilo ngaleso sikhathi mina ngesikhathi impilo iqhubeka nami ngiyaqhubeka yami emakhaya phela ngiwangivuka nomlungu lapha emajaldini
impilo yendoda ngoba kuhlekwa noma umama uyafunda le umama phela ngenza isiqiniseko sokuthi umama angasokoli funeka lale edlile umama kufanele agqoke afane nezinye izingane angahluki ngoba ngangayithandi lento ababenza sisafunde ema high school ukuthi balebele bemgcona bemhleka ngathi nje ufuna ukuyiqeda meyofunda emabangeni aphezulu lento ngithi ngifuna ukuyivala yabo kube ukuthi into ebeyiphelela nje la yabo ema high school hayi umama futhi ubengasokoli ngempela yabo khona ke nezimali uyazi menifunde university lezi eyibalansisa ukuthi umntwana zimxhase naye lapha nami kodwa ngangenza isiqiniseko noma eyithola lezo imali ukuthi nami khona mezophuma ngakumina yabo sithandane nje nomama kube kuhle nje yabo njenganoma bapha abantu abathandanayo yizwa lonto hayi siqhube nomama kamnandi hayi umama ngiyamthumelela imali siyafunelana kumnandi nje ukuthi umehluko awusafani naqala ngoba kuqala sasibonana njalo phela sasemakhaya ngoku sekuyi long distance lezo zinto sekuyi long distance lezo manje sekuyile long distance ke lo mshoyo sesiqhumana emafonini kuphela yezwa kodwa uthando lisakhona savutha hayi noma ngisho ukuthi lisavutha kodwa phela umuntu umfonele isithandwa sakho uhlezi njalo ngoba into ayenza ngithi uyazi ukuthi menifunda kuba khona leso sikhathi mhlawumbe uthola ukuthi usesikoleni yabo mhlawumbe useseres wasowazi namaxesha akhe ikhathi zakhe zokuthi usebuyile khona les kanjalo njengiyazi hayi usehleli ke manje ukhona ngizomfica mengimfonela ngiyamthola ngezikhathi ezukuthi ngangisengazi yabo hayi siqhubeke nomama sithandane nje kamnandi yizwa lonto sithandanile nomama nangaleso sikhathi esekude kunami impilo ibisaqhubeka yizwa lonto hayi futhi kube mnandi naye buyafona kokunye yabo nje kuyinkinga ingekho yizwa lonto nakho ke sekwenza phela neminyaka iyahamba fanele singakhohle ukuthi mina ngilapha emakhaya yabo yena ngimazi lapha edolobheni uthi uphila kanjani ngimazi nje la efonini mesuke sincokola yebo lonto yabo hayi kodwa ngijatshulisa naye kona phela ukuthi isithandwa sami ngisakwazi ukuthi mengisidinga ngisithole efonini hayi kwenzeke ke umama siqhubeke silibele sixhumana ngoba impilo yabona impilo impilo ezokumangaza lungileka nakho manje iminyaka isiyahamba bo ngiyafona phela manje yabo hayi umama ngiyazazi ikhathi engifuna ngazo umama senginokube ngamtholi hayibo yabo sekuzikhona ikhathi mengithi ngiyamfonela ngazi le ikhathi bengijwayele nje ngazi ukumfonela hayi mama ngisamthola umama yizwa lonto futhi mhlawumbe nami ngibuye kwesinye isikhathi ngiyikhohlisa waphela ngumfana yabo ngihlamba hayi umama uqinekile mhlawumbe ngoba phela naye yabo umsebenzi wesikole angifuni nami ukumxina kakhulu yizwa lonto ngiyafuna ukumnika isikhathi kodwa ngiyafuna futhi azi ukuthi njengoba nami ngisemakhaya ngisaphila futhi ngisamlindile njengoba ngangifuna ukuthi abe nekusasa leli engangifisa ukuthi abe nalo yizwa lonto lungileka ngibone futhi uqhubeka isikhathi hayi mhlawumbe lento ngithi hayi bekumama ubesampintshekile yayizwa lonto nami phela njengoba ngisho ukuthi uyakuyiduduza umuntu ngiyothi mhlawumbe khambe hayi ngibone ukuthi noma athi umuntu umpintsheke kanjani umumpintshe uyakwazi ukusakha isikhathi into yokuqala so umuntu noma athuyile lo minishana yabo noma athi ubhizi kanjani empilweni uyakwazi ukwakha isikhathi somuntu wakho umthuka umthanda yizwa lonto futhi isimo ngibona lapho ukuthi sishintshile yabo naye futhi nginokubona izithombe nobafowethu la emafoni ngibona ukuthi sefaka leinwele lezi ngiyabona ukuthi ama-frontal lezo zinto leseyifaka sona nopheqepheqe beyinkophe nenzipho ngiyabona ukuthi umama kasayena lo mama wami lo bengimthanda emakhaya ngiyabona ukuthi sehlukile umama yabo nangendlela futhi esisixhumana ngayo yabo hayi kulungile hayi ngiyabona mama hayi mama wena ngizitshena mina uma lento hayi ngiyabona asekho right mina kahle kahle ngasekho right ngezenzo umama lezi aka ngiyibonayo phela impawu yabona impawu yabona umuntu
ukubona impawu umuntu ukuthi hayi akasafana kuqala lo muntu. Akusayena uyabona nawo lungileke ukudlule lezo enyangana lezo ezimbili hayi kutheme sekudlule esithathu inyanga hayi lana mebese ngitshene khona uthi hayi uyangiphunyuka yabo uyangiphunyuka mama Awusamfumani? angisamtholi sho ngicabanga mhlawumbe eseshintshene namba mengibuka ngoba yayisivele ukukhuluma umlungu nje yayisingasaringi yayisinga yabo nje mengifone kuvele ukusho asho iqala umlungu nami ngagcina sengingasayifoneli vele yabo Kodwa inhliziyo isekhona phaya. hey abona umuntu moso kumthanda inhliziyo iyohlezi njengoba kuyekuthiwa la amanzi amakhona aphinde aqhubeke kanjalo ngithi uyasazi isizulu sisho njalo ngiyabona umama ukuthi ngiyacabanga emqondweni ukuthi umama useqhubekile nempilo yayizwa lonto kodwa ngaphakathi kumina ngisikhohlisile nje ngiyayitshena ukuthi uyobuya noma athiwa Ngoba nisuka kude. sisafunda isikole yayizwa lonto lungileke ngiyalikhumbula lela suku ngoba impilo kuthiwa kuhleka noma kufika ngoba impilo phela egcineni kosuku impilo hakumgqibelo ayasuke ngikhohle ngihlalele nje njengaluphi usuku ngalolela ngangayanga kumlungu yabo kwavele namatoho ayesecikizela nje yabo hayi sekwangasafana kuqala yabo manga phela impilo ayingasafani yami yayingasafani vele niyaqala yabo ngihlelele ngilelele embedeni ayibo lonto ngiqhiphukethele njengomfana nje kubo mhlawumbe yabo hayi ngizwenuke hayi yabo musulimele emqondweni ukuthi awempilo abamqondweni mase unokuthikamezisa okuthile khona into ekuyenzeke uzwe usazi kunomuntu onokhayo lapha eminyango ayeza lonto Kodwa ukuthi ukuzulisa kancinci. Ukuthi ukuyiziba enokho yokuqala uzwile kodwa ukuthi ukhona umuntu osemnyango. Umqondo ubuye fast. Hawu, nami ngisukuma nalento ukuthi umngane nami yabo Sipha. Ngisukuma nalo umqondo ngiyomvulela uSipha. Cause uyena umuntu osijwayele ukuhlala naye la endlini yabo ngiyasho Sipha ufunani manje. Kusemini kusebusuku? Hayi kusemina abantu bebade nje yabo ilanga libalele liphumile ngithe Sipha ulo muntu la umama wesifazana ulo muntu wesifazana lo hayibo yazi into hey yabona uthando lo muntu angithi yakhumbula ukuthi ngimgcine nini uyayikhumbula lo uzokusurprise vele manje akaphethe plastic kodwa futhi anginandaba na plastic ukuthi uphetheleni mina ukumbona ngoba phela mina bengithanda yena yizwa lo ukumbona kwami ewuyena yizwa lo nakhona ngithi ngifuna ukumgxumela phela yabo phela umuntu wakhe yazi umuntu wakho hawu sanda samawo abeseqala hayi like yabo uthi ubamba umuntu wakhe bese izandla bo like mase hawo hayi ngiqale futhi ngiyinake lento kodwa futhi hayi ngithi mama ukulungile ngena hlala phansi ngithi ngikwenzele into ephuzwayo yabo ngijabulile kufika umama ungiva ngamgcina nini umama hawu ngithi ngitetazisela ijuice nami yabo hawo umama ngithi ngimtetazisela athe angihleli kusho yena osifazana umama uthi hayi ungayenza ijuice yakho vele angihleli nje kahle kahle yabo ngithi mama uhleli mama wangisagcinana nini athi hayi kahle kahle njengoba nasecingweni ubusungangitholi nje ayesa la kunzima hayi kuzoba right ngithi mama awuhleli umama bese sayi wemnqobe tsawebo abo njengoba nasecingweni musungasangithole nje kahle kahle mina like impilo yami
like ingcono impilo yakhe usho kanjalo mina uthi like uphila impilo right manje yabo kahle uyena bese kubuhlungu bese ngiyisicefe yabo uma ngilebele ngifona kuyena leyo nto ibisisicefe that time ezishintsha inamba uyishintshisa uyizime kanjalo ukuthi yoba ngilibele mina ngifona yena sekubuhlungu cause senginokumqhatha nomuntu lo asezwana naye manje yabo kahle njengoba eze la ekhaya ufuna ukungichazela ukuthi lento engiyitshena yona emqondweni angikhohle kahle uyena yayizwa lonto ulibele ngokuba nisukaphi hello it's mama usho kanjani into njalo athi akahleli vele yona into abefuna ukuzoyidlulisa le ukuthi ngimsuse emqondweni yabo engathi akaze abakhona emhlabeni noma empilweni yami hawo nami ngokukhulu ukudangala ngibe sengithi kodwa mama yazi ukuqashukele na ungazi ukuthi kuthiwani ngesimoma sesinje ngathi kulungile futhi akubanga isikhathi eside esho lanto abeqeda futhi wabesho ukuthi hayi ubezongitshena lokho ngiqhubeke nje namatoho ami lawa nempilo yami engatheni yabo ngathi kulungile ngoba uphuma kwakhe yabo waphuma cathi futhi la ngigcina khona ukumbona nje nasempilweni yami yabo ukubonana nje ngesiqo yabo esengimgcina nje mengimbona mhlawumbe einkundleni zokuxhumana nje ngibona impilo yakhe lonto leyo yakuhlukumeza kanjani ngoba phela yabona isigcina yabo komuntu wesilisa nama yeza lonto ngindoda nama yabo ngiyona into ngitshena kanjani noma umunye umuntu angangibuka kanjani yeza lonto kodwa nami ngomuntu wesilisa ngindoda yabo abona uma impilo yami ngenzakala ngayiphi indlela yeza lonto kodwa mina emqondo nami ngihleze ngitshena ukuthi hayi nangimina kuzokwenzeka yabo kuzolunga nangimina noma ike ngaba nale bathini depression le like ngike ngaba like uthi manje noba aboma umuntu wesilisa ezinye zezinto kunqene nokuthi abumumu uyayivikela ngamanye amazwi yabo khona izinto engingena ukube ngidalule like uthola singayidalula ezomuntu wesilisa yabo kodwa khona angibanga kahle awu like angibanga right mengikhuluma angibanga athini awukhanga ube right okay abona ngoba indlela ebengimthanda ngakhona akekho umuntu wesifazane ngoba ngingaka namhlanje engike ngamthanda njengaye hayi ukuthi abakazi baba khona abanye babili labo nalabo kodwa sengisho ukumthanda yazi ukuthanda umuntu akekho bengimthandiso kwakhe yabo nokunderstand isimo sakhe yaza lonto nanokuthi nisuka kuphi nanokuthi sisuka kuphi futhi abantu bekade bengamfuni mina sho ngahlahle angibanga right yabo siyabonga kakhulu bhuti ngokuzosixoxela istory sakho kanti xa kukho umuntu apho ekhaya ongakwazi ukuthi amncede like izinto ezinjenge counseling so nezinye siyacela ukuthi mhlambe acommente kumjolo is a scam okanye asibhalele pha kwi-email @umjoloshow. Siyacela kakhulu babameli emakhaya ningakhohlwa kaloku kuphinde ni subscribe ni share pha kumjolo show kanye umjolo is a scam. Siyafumaneka njengoba benditshilo pha kwinkunzi zonxibelelwayo no ku Instagram ngumjolo show, ku Facebook ngumjolo show, ku TikTok ngumjolo show. Siyabonga. Inkosi, until next time.